oteldir. Ayaşım aldın sizde de havalatmamış bile Gülmirace günde 2 milyondan. Ay, mına Gülmirace. Akırıngla. Beri olmazlar. Beri olla jarlatkan değil. Beri olla şimdi. Günde çıkarsa o da keyiften başta palaz bir sakın var. Gülmirace'nin Ölgen kişinin pasportuna fotoğraf Baş akmak durmayız bu Gülmirace. Gülmira da öyle ayta. Ver ol koy. Ne uğul bayta takır koyacak. Ay yeni başımızla. Bir yakta iyisi hemen oturmadı. Ha koyatırlar çıkardı. Men ölemde girken de Aysel oşanı kıl. Men pamoşum. Bir kişiye жалғыз üçөөзгө трудно будет dediler öyle. Mesela. Sen televizyon kayıttım. Sen aytmadın. Men moynumu alayım Gülmirace. Men baldarımды karagla dep sen aytmadın. После этого следующий ne dedinizler? Kalpaytpa. Kalpaytpa. Sen yok men. Вообще бессовестно. Bessovestno emas Gülmirace. Sizde var mı совесть? Mana Sizoda oturganda, Sizoda жақта бүт билинет да, Sizoda мынтип айтышты. Bir kassаңардын главари келген жок деп, ушун угуп алып туруп, мага келип туруп аябай суранып аткан. Гүлмираже тиги ак төшөккө вот эти слова, которые деди, ошонун баары Асел айткан. Чынар, Гүлмираже койчу мага. Ошонун баарын Асел айткан. Асел айткан. Мен сөйлөсөм, бүт датасы кетпешет азыр келип. Ак төшөккө жаткан бүт Асел айткан. Чынар айткан. Jattı da oyladım ben. Ayağım elesem больницага жатам. Эшке телефон сөз келтирип мага монти. Ey Çınar'ın gene yok be akçanı süйлөшкүлө. Akça. Макул siz çok meskensiz. Макул мен сизге жалдырап келдим. Эмне сейфти өзүңүз кабыл аласың да? Мына. Bir cuma акчасы, bir cuma эмес мен канча күн бахорондо жүрдүм. Sen bir cuma akçası alırsın. Kanca bu bakaronda yürüyeceğim. Monty Python. Mına sen aytadın bir yaka bakışırdı. Mına maman da geçerdi. Sülöşkül ödepçi. Men sen ecen kodu ottan. Maman geçerdi. Gülmira sülöşkül ödepçi. Bir ideyani açkan. Oşo ideyani men elderge айтпайтам. Ладно депчи. Почему анализ жасаш керек деп атабыз да. Потому что мындай бул Асел Monty Python. Көрүнгөн сөзгө бурбай акчабызды белгилечи. Эмне деп айтыр айтпайсыңбы? Aselдер açık айтпайсыңар, açık. Açık ayткыла. Аларды айтқандыр эми, акчаны айтпайсыңар. Против тебя жазып атат арыз деп, против нее арыз сен жазганын биз кайдан билебиз? Потому что азат пазаттар баары билишиптир. Ошон баарын бүт Аселара мага арыз жазат деппи? Сен Чынар, прежде чем что-то говорить өзү сен муну монтуп атасың да, сен ойлонуп иш кыл, ойлонуп иш кыл. Мына азыр Юлялар келип, Не угрожайте, Гүлмираже. я не угрожаю. Монча өлтүрөт, не угрожайте. Анчалыкка барбай, Ey beri карап деген акча жөнүндө сүйлөшкүлө. Мен Чынаран жамандап, дословно Жамандаганыңарды айтпай, акчаны айтпайсың. Ооба, акча жөнүндө бизге анын кереги жок. Ты почему ей веришь? Скажи, вот ушел сөзді, мага ушул Асел айткан. Почему ты ей веришь? Айтчы мага. Биз мына жөнүрсаң, мына биз акча жөнүндө айтып. Мейли, Күндө миллиондо, 2 миллиондо, 3 миллиондо алчыбы. Чыгарып берсин деп айтып атабыз, жантан берсин. Мен сага дагы
Üçüncü söyleştik böyle. Bir de жолу söyleşelim. Mına mağan geçe surandı Gülmira Sizin үйіңізге барғанда айтқанбыз Гүлмира эже мойның ал десе мен эмнеге алам деп кыйкыргансыз. Конечно, мен деген эмнеге акчаңды элге туп бер деп барганбыз. Мен неге мен алам? Сен алған жоқсыңар. Biz aldık lan da. Сен салдыңар. Сен миллион салдыңар. Мен алдым. Sizin tanışlarınız bugün salsa erten alır. Akmaksız siz cevap veriniz Gülmira acı. Siz cevap veriniz. Jurnal gösterdi. Sizlerde. Jurnal sizlerde. İşte oldu. Hiç yetmez. Göz orada oldu. Mına üç öngür bekleş otasarın. Kim satın aldı kompüterde? Ne satın aldı? Anam yok olgun siz cevap atmayın. Mına. Siz cevap attın mı? Kimge CS'ke kim verdi kompüterde? Kompüter CS diyen demez kompüterga. CS toka. Bayan balağı ova jurnalda çıkan. CS kendisi surandı ayıklaç. Ne suranardı? Surangan yok mu? Girip geldi dağı. Girip ketken Gülmira ejege birinci girip ketken anam çıkıp dur Aselge kirgen. Siz birinci sizge gidip dur andayın. Kalbaytma. Gülmira eje yerse. Ova kalp oşun bari. Hepsi bu bokta işte ikkine. Yine bir bolda alday sarı işte. Demege birinci sizge giren. Oşonu asil surandı CS'ten. Biz balanca, пожалуйста, ellerge talantpay bizdi jurnallarda alıp ketip kalgılaçı dep. Ayttın bile sen. Oşonday bolğan. Koyçu. Oşonday boldu öyle. Ece koy otursan. Aytsın ki. Biz içinde Kim bu? Kim bu otursun? Az aytsın. O aytsın. Kalpaytı otat değil, kalpaytı otat şuş. Çağıngan ne sağ, surangan ne sağ. Biri öyle alıp gitti de aytkan. Öz aytmadı. Girip eşikçe. Sınavdan bilem. Öş güttaş otasar. Kaysı kımbat menen. Moğa kımbat. Kaysı kımbat çıkır otasar. Al yakın işisimiz. Al o şol ayttık. Пожалуйста, акча салып бердим дейт. Пожалуйста, көрдүң доказы, заявление жаз деп атам. Мен салып берген болсом, мен жооп берем деп атам. Жаз деп атам заявление. Негизи акча бар беле? Калган акча бар беле? Билбейм мен, себепке салып берчүбүз канча бар экенин билбейм. Kim Çınar? Akça var mı ne? Жолатқан айтпадыңыз. 28 миллион бар. Жоқ елге таратқанда сөз берді айтқан. Biz Var mı ne? videodan ukmadık mı sizler деген Lambartқа Бишкекке тияққа бияққа салып тұр деп Бияққа Ламбартты. Yok sizdeki zapistedeler jürbey Ece. Çoğu söyleşip zapisingerde jürbey Lambart degen sözü var jüret ko. Ana nemne ana aytsa ana aytpады otası. Oşa kakçan salgansızda siz turabı. Salgan жоқ mu Ламбарт? Kalp aytpаңыз sizge de hiç kim işenbek. 100 жолу мен можете 100 жолу текшеришти. Kalp aytpаңыз, kalp ayt otası. Tартабыз, kalp aytpаңыз. Мояктан деле бар да, Гүлмира эже Ламбарттан акча алган киши бар да. Чыкпайсыңарбы? Чыкпайсыңарбы? Ламбартқа кирдиңерби? Сизге кирдикпи? Ошол мен кепилди таппай калдым. Bizde ikinci etaş. Бир аялды таппай калдым. Мен таппай атам, үйүнө барганын айтып атам. Ошондо отурганда тигил аялда деген Гүлмиранын деген акча алып барып экинчи этаждагы сепке салып аткан демеси бар экен. Видеосу бар бекен. Видеосу бар экен. Дагы көп кылыктары бар экен. Ошонукини айтып тигил аял 400 000 сом салдым эле аш берейин деген деп ошентип атканда ошо мен да
жанында отырдым да. Ошентип атканда деген ошонун соткасын жазчы. Ошонун адресин жазчы деп мына бул иши кызына жазтыртып алып, анын осун жак кылып салды. Жанагада иштеген дагы мына 2 жыл ошол эмнеге камалбайт билесиңерби ошол. Емшекте биз баарыбыз бар болуп жүрөбүз. Биз силердики жашыңыз бар эмес беле ошолорду айтып атат. Tapla апаны. Аны сен табасың. Мен сенден жо эстетип койгончу кайсы апа келди. Сенин атаң менен Жомна беттеш атпай, кое турла угалы, беттеш кетет. ушул аялды ошондой келбей калды ошол. Телефон жазган. Телефону жазган. Булеже, сиз жакшы финиш чыгардыңыз. Миллион сом бар да Ошол эже келбей калды. Ошол эженин телефонун жазып алган. Мен бирөөгө жаз дегем, телефонду. Кызыңа жаз. Үйүмдө көзөмөс аялга кошулмасы болчу. Siz yemeğde otas, Hugo geldi. Ben bir hafta aytıyordum. Хорошо, ben kızım gelsin. Ошондагы сүрүштүрүп бериңизчи ошону. Хорошо. Ал эжени табалы. Яқты сүйлөшкөнү деп атасың. Жок. Хорошо. Аны Венер эжени алып келип беттештиреличи сиз менен. Венер эжечи биякта кассада ал айтып атат. Мен никакой кечинде акча принимать этип алчу эмесмин деп атат. Ошентип айтып атат. Алып келиш керек аны да. Мен бир да сом принимать этчү эмесмин деп атат. Жок, ошентип атат. Деп айтат, санап алган жок. Жал келе соу. Жок, бая күнү биз ызычы болуп атканда. Булар келе совар. Жок, ал келе бирейген сумманы алып жөнөлөт. Биз койганда биз келгенде акча Сказки не рассказывайте. Сказки не рассказывайте. Айтпайсыңарбы? Чынара ошону айтып бер. Айтчы Чынара. ошончо акчаны Буга жеп алсаңар кандайсыңар айланайсыңар. Ай, монча кандайсыңар? Кандай коркпойсуңар ая? Кандай коркпойсуңар? Бергиле акчаны, бергиле. Ай, Кудай дегиле, ай, Кудай турат. Ыйлатпагыла элди. Ооба, сенин мойнуңа илип атпайбы? Чынара Асел деп атат. Асен айтып атам, мен жареттерин айтып атпайм. Мындан ачык эмне кылайын? Өзүмдү өлтүрөйүн анда, мен бирсем алган жокмун деп. Баарына жеткизем. Кечке электрларды чыга албайсың. Үйөк баса албайсың. Үйдө бандиттер. Балдарың чыга албайсың. Эмнеге жашообу? Бирсем алсам, Кудай алып өлүп берейин анда. Жок, сен деген айт да бул төлөп берсин анда. Не зачем, Чина? Зачем Асел? Калбайт олда. Не деп калбайт олда? Гүлмирче. Мен алганым көрдүңүзбү? А мен алганым көрдүңүзбү? Анан акча каяка учуп кетти. Ошака жетип атат акчам бар. Ошака жетип атат. Силердин анализдегениңер бизге эмне кайсы күнү бересиңер ошону айтпа. Элден коркуп 5 күндө бирден алсаңар болой. Күндө канча аласыңар? Акчам бар. Жок. Эмнеге жейсиңер айлана? Ошо кетсин. Эмнеге жейсиңер ай? Элге 10 күн эмес 1 айлап жүрөсүңөр ай. Базил деп берем, мен эме. Ошол кыздар бетиңиз капып кыл берем. Биз бар. О айтты. Гүлмира эже өзү келип баласын ертип келип алып келди dedi. Dalil ele. Etkele oy baydı. Алар көйнөгөн деп бетине айтпайм, айтпайсам. Олар көрөй, алдагы жарымы өлгөн. Мына биз Бул жерде көрүнүп жүрсөң Ошондор чыгат, Асел айтчы, ошон чыгат.